Ada ngomong soal telepon. تسأل الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وآله وزريته ولبته كرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. وإلى صاحب الكتاب مولد أدي علامي سيد الوالد المسند الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حافظ بن شاه أبو بكر بن سالم شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya Rasulullah lalu apa kan tak boleh اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويا من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أعلى الورى رتبة وأرفع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع. ربي صل على محمد
يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا يا رب صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وعافنا واشف كل موجع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد واغفر المعادي واصرف وردع يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد نحل في حسنك الممنع يا رب صل على محمد يا رب عليه وسلم يا رب صل على محمد ربي ارضى عنا رضاك الأرفع يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك جماع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا
السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك يا طبيبي السلام عليك والشفاع بالقيامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يا رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا عظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Ambil dulu, pasal dulu. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا صلى الله عليه إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى الله عليه. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا. صلى الله عليه. مع آلك الأطهار معدن سرك الأسمى فهم سفن النجاة حمانا. صلى الله
الله عليه وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لولائه عنوانا صلى الله عليه والتابعين لهم بصدق ما حدا حادي المودة هيج الأشجانا صلى الله عليه والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها النشوانا صلى الله عليه أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا صلى الله عليه لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعشوا وأذهب رانا صلى الله عليه فاحتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوان صلى الله عليه حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وارهف الآذان صلى الله عليه وانسد إلى وصف طه المجتبى واهدر لقلبك يمتلع وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله sudah Allah ya Rasulullah ya Rasulullah ya Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah 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 Rabbuna Allah 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 Hasbuna Allah 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 Siduna Rabbi wajma' Allah ya Maula Rabbi wajma' bil musyafa'i syamlana Allah 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 Rabbuna Allah 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 Hasbuna Allah 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 Sayyiduna Rabbi wajma' Allah ya Maula Rabbi wajma'il musyafa syamlana Ya Rasulullah ya ahlal wafa Ya azim al-khulq ya bahr as-safa Anta ba'dullahi ni'mal murtaja Wallajaya Allah ya Maula Wallajaya mujtaba Mustafa Allah 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 Rabbuna Allah 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 Hasbuna Allah 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 Sayyiduna Rabbi wajma' Allah ya Maula Rabbi wajma'il musyafa syamlana Ya hitamar rusul ya khairal wara
يا سريع الخس أدرك من حفا أبدك الجليل الذي ذلته أوقعته الله يا مولاي أوقعته في صدوري وجفا الله 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 حسبنا الله الله سيدنا وجمع الله يا مولاي ربي وجمع بالمشفع شملنا ورمته في بحار من أسى موجها من كل وجه قد طفى فأتاكم حاربا من ذنبه ومن الدهر الله يا مولاي ومن الدهر الذي قد أجحف الله 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 ربنا الله 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 حسبنا الله 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 سيدنا ربي وجمع الله يا مولاي ربي وجمع المشفع شملنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنمانا صلى الله عليه والنور طه عبده من به في ذكره عزم به منانا صلى الله عليه هو رحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واغدوا به فرحانا صلى الله عليه مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا صلى الله عليه واستشعرا أنوار ما قيل متى كنت نبيا قال آدم كانا صلى الله عليه بين التراب وبين ماء فاستفيق من غفلة عن ذا وكن يقظانا صلى الله عليه واعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا صلى الله عليه لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا صلى الله عليه فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاه لإله صانا صلى الله عليه طهره الله حماه اختاره وما براك مثله إنسانا صلى الله عليه وبحبه وبذكره والنصر والتوكيل رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Apa? Oh ya kita. Jangan. Apa ya? Apa? Hah? Apa? Itu taruh di basket biar bunyi. Apa ya? Apa? Oh ya, bingung. Ya saya ini tahu ya. Aku tahu. Aku nggak Aku nggak
صلاة الله تغشاكم حبيبي وآلكم ويغشاكم سلامه على قدر الجمال مع الكمال على قدر الجمال مع الكمال وما قرب المحبون وهاموا وما قرب المحبون وهاموا صلاة الله تغشاكم حبيبي وآلكم ويغشاكم سلام على قدر الجمال مع الكمال على قدر الجمال مع الكمال وما قرب المحبون وهاموا وما قرب المحبون وهاموا بغير جمالكم نظري حرام وغير كلامكم عندي كلام لغير جمالكم نظري حرام وغير كلامكم عندي كلام وعمرا تسري منكم بضايا من وعمرا تسري منكم بضايا من وسعة غيركم عام فعام وسعة غيركم عام فعام صلاة الله تغشاكم حبيبي وآلكم ويغشاكم سلام على قدر الجمال مع الكمال على قدر الجمال مع الكمال وما قرب المحبون وهاموا وما قرب المحبون وهاموا وصبري عنكم شيء مهال ومع القاتل إلا الفطام والصبر عنكم شيء مهال ومع القاتل إلا الفطام إذا أنتكم ذال الهموم إذا ينتكم ذالت همومي وإن ربكم لنا مني إمام وإن ربكم لنا مني حمام صلاة الله تغشاكم حبيبي وآلكم ويغشاكم سلام على قدر الجمال مع الكمال على قدر الجمال مع الكمال وما قرب المحبون وهاموا وما قرب المحبون وهاموا
السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي أنت الملتجى يوم زحام اشفع لنا يا خير الأنام أنت الملتجى يوم زحام اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. Ayo langsung, langsung pasal. Belum nyata kan? Nggak datang. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. هذا وقد نشر الإله نعته في الكتب بينا لنا تبيانا صلى الله عليه. أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا صلى الله عليه. وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا صلى الله عليه. قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا صلى الله عليه. فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا صلى الله عليه. يا أمة الإسلام
الأنام أول شافع ومشفع أنا قد لا أتوانى صلى الله عليه حتى أنار ارفع سل تعطى وكل يسمع لقولك نجم فخرك بانا صلى الله عليه ولواء حمد الله جل بيدي ولا أولا آتي أنا الجنان صلى الله عليه وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا صلى الله عليه ولسوف يعطيك فترضى جل من معط تقاصر عن عطاه نهانا صلى الله عليه بالله كر ذكر وصف محمد كيما تزيع عن القلوب رانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله pasal Pak. Iyalah dong Ustaz. Pasal. Lado Ustaz. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sentrum. لما دنا وقت البروز لأحمد أن إذن من ما شاءه قد كان صلى الله عليه أملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها على الإله مكانا صلى الله عليه من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان صلى الله عليه قد كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المصون عيانا صلى الله عليه وهو بن هاشم الكريم شهم بن عبد مناف بن قصي كان صلى الله عليه والده إذا حكما شأنه قد اعتلى أزز بذلك شانا صلى الله عليه واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلات أصوله عدنانا الله عليه فهناك كم أعلم بربه الأسماعيل كان للأبي معوانا صلى الله عليه وحينما عملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوان صلى الله عليه وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان صلى الله عليه ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان صلى الله عليه بالطهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأسرعت رضوانا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل جهات فاقت ميلد المشفع حانا صلى الله عليه وقبيلا فجر أبرز شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا
Rasul salam alaika ya Habib salam alaika ya Rasulullah salawatullah alaika anta radallahu al-musyafa' صاحب القدر المرفع كمال النور النواحي برسول الله عما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك نقيست أو سلام مشركين وبنا شركين تصدع ودنا وقت الهداية برسول الله وحيما الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك أولى يا حبيب السلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام الرسالة وبه الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت في الحشر ملاذ لك كل الخلق تفزع وينادون كراما قد دهى من هول أفزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسيني مرحبا 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 يا مرحبا
يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا ولا أنت فتسجد وتنادى شفعت الشفاع فعليك الله صلى فبدا النور وشعشع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع وبك الرحمن سأل وإله العرش السماع يا عظيم المن يا رب شمرنا بالمصطفى جماع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله وبه فانظر إلينا يا الله واعطينا به كل مطمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله وكفينا كل البلايا يا الله ودفع الآفات وارفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله واسقنا يا رب أغيثنا بحياة الطالية ما واختمي العمر بحسنا وحسين العقبى ومرجع صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم
مرحبا وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع أحمدا كبرى وآلا وصحبهما سنشاع صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا ربي صل عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Diatur untuk Ikhwan, maju ke depan, rapat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Nabi ajma'in amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulah nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi agung kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada hari ini Ahad 19 Desember 2021 Masehi atau yang bertepatan dengan 14 Jumadil Awal 1443 Hijriah, telah hadir bersama kita Al-Mukarram Al-Ustadz Agung Kurniawan MPDI yang akan membawakan ceramah agamanya tentang pembahasan kitab Al-Fawaidul Al-Mukhtarah, adab-adab bersedekah. Baiklah, sebelum kita mulai acara kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita membaca umul kitab suratul Fatihah ala hadiniya wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, di penghujung acara nanti akan ada sesi tanya jawab. Bagi yang ikhwan dipersilakan untuk mengangkat tangannya, dan bagi yang akhwat silakan menuliskannya di kertas lembar. Baiklah, marilah kita dengarkan ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Agung Kurniawan MPDI dengan tema pembahasan kitab Al-Fawaidul Mukhtarah, adab-adab bersedekah. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim barik alaih. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi basyaral mu'minina bi anna lahum fadlan kabira. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi dzakarallaha dzikran katsira. Allahumma salli wa sallim wa karrim mu'azzim ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tasliman katsira. Amma ba'du. Masyarul hadirin, adik-adik Irma dan Irmawati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa pertama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi menjelang siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan, kesempatan, terutama nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan melangkahkan kaki dari rumah pergi ke Masjid Agung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Semoga tidak kita keluar dari masjid ini kecuali Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kita semua. Allah ampunkan dosa-dosa kedua orang tua kita. Allah ampunkan dosa-dosa guru-guru kita. Allah ampunkan dosa-dosa orang-orang yang kita cintai, dan semoga tidak kita keluar dari masjid yang mulia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala berikan kita hidayah taufik sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala meninggalkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Karena kita tidak tahu amalan yang mana yang membuat Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita. Amalan yang mana yang membuat dosa-dosa wong tua kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi kita duduk di sini, dengarkan ceramah, dengarkan nasihat, dengarkan hadis-hadis Nabi, dengarkan firman-firman Allah. Dengan sebab itulah Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita. Dengan sebab itulah Allah mengampunkan dosa-dosa kedua orang tua kita. Tidak sedikit dari wong-wong yang belajar nuntut ilmu Allah, ikhlas dari rumah pergi, memang niat nak nuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, pengen dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebenaran. Tidak sedikit orang-orang yang dari situlah yang diampunkan dosa-dosanya oleh Allah. Tidak sedikit wong tuanya pun diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah kita duduk di sini, duduk di taman ilmu yang dikatakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, yakni taman dari taman syurga. Wong yang rajin duduk di taman syurga, alamah, tanda dia pasti masuk syurga. Yang tak pernah duduk di majlis taklim, tak pernah duduk di majlis ilmu, berarti dia tak pernah di taman syurga. Wong yang tak pernah duduk di taman syurga, alamah, bertanda juga dia tidak pernah masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga selalu senantiasa tercurahkan buat junjungan alam. Siapa lagi kalau bukan Nabi yang kita rindu-rindukan pertemuannya di akhirat kelak. Nabi yang sangat mencintai kita sebagai saudara beliau. Nabi yang sangat mencintai kita sebagai umat beliau. Siapa lagi kalau bukan Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawamil mulkillahi. Semoga salawat yang kita baca pada siang hari ini menjadi musabab Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya, kedua orang tua kita, guru-guru kita, orang-orang yang kita cintai dengan Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, adik-adik Irma dan Irmawati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang adab-adab salat, di mana kalau kita salat itu punya adab harus dengan Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya memakai pakaian yang terbaik, tidak tergesa-gesa, wuduk kita dibaguskan,
setelah wuduk ngadep kiblat berdoa kepada Allah dengan doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Kata Nabi, yang berwuduk bagus dan dia menyempurnakan wuduknya, kemudian ngadep kiblat, ngangkat tangan, berdoa cak doa tadi, Allah Subhanahu wa taala perkenankan dia masuk surga dari pintu yang 8. Terserah kita nak milih pintu yang mana baik. Artinya jangan tergesa-gesa pas wuduk. Jangan juga kita imam. Berusaha semaksimal mungkin untuk selalu senantiasa memperbaiki solat kita. Pada hari ini kita akan bahas satu pembahasan di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah, Adabus Sadaqah, adab-adab sedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, tempatnya juz 3 awal, ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumul la bai'un fihi wala khul. Dan orang-orang zalim dan orang-orang kafir adalah orang-orang yang zalim. Wal kafiruna humul zalimun. Dan orang-orang kafir itulah wong-wong yang zalim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ayat ini setidaknya menganjurkan kita bersedekah sebelum datang hari tidak ada lagi jual beli, tak katik lagi persahabatan, tak katik lagi syafaat. Artinya sebelum kita mati banyak-banyak bersedekah, kurang lebih seperti itu. Karena kalau sudah mati tak baca lagi bersedekah. Tak kata kita dengar sejarah, wong mati itu baca hidup bersedekah dia. Bahkan di dalam Al-Quran, wong yang mati itu minta hidupkan lagi. Untuk apa? Pengen bersedekah. Pengen bersedekah. Nah, jadi ada 3 setidaknya. Yang pertama itu zakat. Zakat ini harta yang wajib dikeluarkan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dia ada nisab dan haulnya. Kalau sudah nyampe nisab dan haulnya, wajib dikeluarkan zakat itu. Ada namanya zakat mal, ada namanya zakat fitrah. Semuanya wajib. Kalau misalkan tidak tahu kita nasib uang, adik-adik depan saya ni punya banyak harta, sugi, wong sugi lama, sampai sekarang masih sugi. Punya duit, bawa bantal 3M, bawa ranjang 4M, bawa jubungan 10M. Wah, pokoknya BMM duitnya, ember BMM-an. Nyampe sudah waktunya setahun sudah nyampe, nisabnya sudah sampai, haulnya tahun sudah nyampe, maka harta itu wajib dikeluarkan zakatnya. Berapa? 2,5% dari situ. Kalau kita punya duit 100 juta, nyampe sudah nisab, haulnya sampai, nisabnya sampai, kita keluarkan 2,5% dari situ. Berapa 2,5% dari 100 juta? 2,5 juta. Masih lemak ngeluarkannya tuh. Masih dingin ngeluarkannya tuh. Masih banyak sisanya. 97,5 juta. Tapi kalau duit kita sudah 1M, berapa zakat yang harus kita keluarkan setiap tahun? 25 juta. Ini mulai berat ini. Bagi wong-wong munafik, bagi wong-wong sayang dengan duit, teko kentut lagi digenggamnya, mulai berat mengeluarkan 25 juta tersebut. Tapi saya yakin kita yang belajar di sini, yang tahu fadilah sedekah, yang tahu ilaihi raji'un, kami datang dari Allah dan kaget dibalikkan kepada Allah. Semuanya dibalikkan kepada Allah, akan ada pertanggungjawabannya di sisi Allah. Yang kedua ada namanya infak. Apa itu infak? Infak itu materi yang kita keluarkan di luar zakat. Seluruh materi yang tidak termasuk zakat kita keluarkan, itu namanya infak. Ada celengan masjid, biasanya uang ini kalau dikit mulai ditutup-tutupnya 2.000. Ini kalau dikit ini, kalau banyak dibukanya. Sebenarnya tidak perlu lah. Kalau sudah niat kita memang 2.000 untuk masjid, kakek masalah. 5.000 untuk masjid, bismillah kita keluarkan. Nah, ditutup-tutupi silakan, tidak juga silakan.
Yang jelas kita dari rumah sudah berniat untuk bersedekah. Jangan sampai setan mempengaruhi kita. Tutup itu kaget riak itu. Nah, berarti kita minta jingok uang itu. Kalau sudah di dalam hati berniat sedekah, bismillah, apa kata uang terserah uang. Jadi ada si kok cerita nih, dulu di Saudi itu ada uang yang ceramah, pengajiannya rupanya banyak nih yang datang, senang dengan pengajian itu. Akhirnya timbul di dalam diri dia ini, hadirin yang dimuliakan Allah, rasa bangga. Pas timbul rasa bangga, di stop punya majelis tadi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluar dia, balik. Tanya bapaknya, wahai anakku, tidak biasanya engkau majelis dengan nian ini, katanya. Uang banyak abah, katanya. Sehingga timbul apa namanya rasa bangga di dalam diriku. Aku takut tak nimbulkan rasa riak, sombong dan lain sebagainya. Oh, jabanya kau ni berarti kena pengaruhi seton, kena pengaruhi iblis. Teruskan baik. Uang itu banyak, perlu nasihat-nasihat engkau. Oh, mak itu rupanya. Jadi kalau kita sudah niat baik, bismillah, teruskan baik. Apa kata uang, urusan belakang. Yang jelas kalau terbesit hal-hal yang tidak diridai oleh Allah, banyak-banyak istighfar. Nah, ke masjid. Rupanya ada calon mertua, tak jadi ke masjid. Ngapa? Takut nimbulkan riak. Itulah riak itu. Itulah riak. Terus ke baik. Terserah kakek. Wong tua mertua kita nak ngomong apa? Calon mertua tu. Bismillah. Dipuji kakek masalah, tidak dipuji kakek masalah. Ukuran kita bukan manusia, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua, infak tadi. Ada peci, mohon maaf, peci kita misalkan, kita ada kawan kita muji, wah bagus nian peci ni. Kita nak nurut sifat sahabat Nabi. Hadiah. Tapi jangan pula sudah ini kalian muji peci saya, ngetes itu namanya, Ustaz, ayo bagus nian sal itu. Jika itu tadi ceramah itu dah lemak kalau dah dikasih ke ini. Jangan juga nak nguji-nguji. Lain sahabat Nabi itu luar biasa, sahabat Nabi itu. Harta yang paling disayanginya dikeluar ke Tolha. Mungkin kalian tahu ayat ini. Lan tanalul birrah hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ini juz 4 awal itu, di pojok sekali. Ketika ayat itu turun, Tolha ini ngadu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uji Tolha, wahai Rasul, aku ni punya kebun yang aku paling sayangi. Bagus kebun Tolha ni. Banyak air mengalir di kebunnya tu. Indah luar biasa kebunnya tu. Ujinya, ini kebun ya Rasul, kuserahkan untuk Islam. Kata Rasul, bagikan dengan kerabat-kerabatmu be. Bagikan dengan kerabat-kerabat. Dibagikan oleh Tolha dengan kerabat-kerabat. Kita belum sampai mah itu. Misalkan kita punya mobil Pajero, parkir di pondok. Muji satpam pondok tu, mang, bagus dan caknya mobil ini. Ini dia kuncinya, ini dia BPKB-nya untuk pondok. Belum sampai kita ke sana, belum sampai. Pas balik ke rumah, nyesel aku ngapo aku kasih ke. Belum sampai. Mangko sedekah itu ada tingkat-tingkatannya. Jangan nak jor-joran sedekah tu. Kalian di dompet kalian ada duit 200.000. Ada ustaz ceramah depan sini. Yang punya dompet keluarkan isi galau-galau je. Kalian keluar kelak. Nah, ya 200.000. Balik ke rumah. Nyesel aku ngeluar ke itu. Baca tak dimbek lagi tu. Ke depannya susah aku dah kata 200.000 tu. Lain magom. Magom kita ni jadilah rutin setiap hari 5.000. 2.000 yang belum punya gawe 1.000 jadilah. Infak ke masjid, ada orang datang jangan ditolak. Nah, ini merupakan adab-adab dari Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka di Al-Qur'an itu dijelaskan, la taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wa la tabsudha kullal basti fataquda maluman mahsurah. Janganlah engkau jadikan tanganmu ini terlalu melenggu gini di leher ini. Pelit, terlalu pelit jangan. Jangan juga terlalu jor-joran, jangan. Kage engkau akan maluman mahsurah. Kalau tidak salah itu engkau akan binasa dan kecewa. Uang pelit itu binasa. Uang yang terlalu jor-joran itu khawatir. Kage dia akan kecewa. Cak tadilah gaji 5 juta sebulan. Ada dengar ceramah, ustaz dengar ceramah. Semakin banyak kita bersedekah, insya Allah diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hal yang lebih besar lagi.
Pas sudah gajian 5 juta, bismillah 5 juta ini untuk anak yatim. Tak. Oh, habis saldo. Balik-balik ke rumah, jiwang rumah, Kak, minta duit Kak. Nak apa? Nak beli susu nah untuk anak. Yang sudah aku sedekah ke lah, kita bersabar baik. Mana pacak bersabar bini kita, Kita mungkin pacak bersabar, bini kita belum tentu pacak bersabar. Maka ada perhitungan di dalam sedekah. Kecuali kalau kalian sudah magomnya tinggi, pecak magom para sahabat, pecak magom para aulia, mereka uang-uang yang dekat dengan Allah, yang mampu bersabar. Wajib uang bagusnya yang man rumah ini. Nah. Surat keterangan rumah apa namanya? SHM SHM ini kunci rumah. Mbak lah, aku pergi dewean. Itu bukan magom gitu. Magom gitu kasihkan rumah selesai tidur bawa ambera gitu. Nah, jadi untuk infak sedekah harus kita cerdas juga. Jangan sampai kita jadi wong yang denger baik tapi tidak dicerna lagi. Kaki ujung-ujungnya menyesal. Nauzubillahi min dzalik. Yang ketiga ada namanya sedekah. Sedekah ini adik-adikku yang dimuliakan oleh Allah, seluruh kebaikan yang kita kerjakan di dunia ini sedekah. Nah, zakat termasuk sedekah dia. Nah, infak termasuk sedekah. Senyum kita kepada saudara kita. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Sedekah juga. Ada duri tengah jalan, kita pinggirkan, sedekah juga. Kita berpegangan tangan dengan bini, membuat bini itu senang dengan kita, sedekah juga. Yang belum jangan dulu, kaget basing tangan kalian pegang. Terpegang tangan bini wong bahaya. Jadi adik-adikku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala kebaikan itu dimasukkan di dalam kategori sedekah. Tabassum, bahkan senyum baik kita kepada saudara kita termasuk sedekah. Jangan juga nyengir-nyengir. Dikacau nyengerean, tanya, ngapa kau nyengerean? Tidak Ustaz, aku tuh nyengir dengan muka aku dewek, katanya. Dibalas juga. Lain lagi itu, lain lagi. Adik-adikku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita membaca fawaid yang pertama karena ada sesi tanya jawab. Yang pertama, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakilul khaslataini ila ghairihi. Kana yadha'u tahurahu bil laili wa yuhammiruhu wa kana yunawalu al-masakina biyadaihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mewakilkan dua perkara kecuali beliau dewek yang gawe kenyo. Yang pertama, beliau sallallahu alaihi wasallam meletakkan gayung itu malam-malam atau mempersiapkan tempat bersuci malam-malam itu dewean. Dan beliau menutupnya juga dewean. Padahal Nabi itu banyak wong yang khidmat sama beliau. Salah satunya Sa'labah bin Abdurrahman, wong yang berkhidmat dengan Nabi. Tapi Nabi SAW diriwayatkan di sini dewean beliau. Dan juga beliau kalau sedekah nganternya dewean. Wa kana yunawalu, dan dia kalau ngasihkan wong miskin itu dengan tangannya dewek. Artinya adab yang pertama, kalau nak infak sedekah dengan tangan kita dewe. Dak usah diwakil-wakil ke. Kalau dak pacak nian baru kita wakil ke. Tapi kalau pacak kita kasihkan. Dan ngasihnya juga yang bagus-bagus. Jangan yang borok-borok. Kita nebang pisang, entan dapatlah standan. Masih bagus-bagus galo. Kita potong-potong jadi sikat-sikat, dapatlah 10 sikat. Masih bagus, sikatin, sisi sikatin. Kita ngomong, ini habis ini. Aku habis ini makan seminggu nih. Tidak kita infak sedekah kan. Pas sudah seminggu udah habis semuanya. Bosok lah pisang itu. Maka baru kita nak sedekah. Mang ini mang pisang mang. Oh nih ngasih yang busuk. Inilah kikir medit jahanam tadi. Wong yang kikir itu adik-adikku jauh dia dari Allah. Jauh dari manusia. Jauh dari surga Allah. Dan dekat dengan neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-bakhilu ba'idu minallah, ba'idu minan nas, ba'idu minal jannah, wa qaribu minan nar. Sebaliknya, wong yang dermawan, dia dekat dengan Allah. Dekat juga dengan manusia. Dekat juga dengan surga Allah. Dan jauh dari api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bungkuskanlah hadiah-hadiah yang bagus. Jangan berinfak yang buruk-buruk. Yang buruk-buruk jangan.
Bahkan di dalam Al-Quran itu, ini saya sudah buka Qurannya, dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum biakhidhihi illa an tughmidu fi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Terakhir Allah tutup wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Allah nak nunjukkan bahwa Allah maha ghani, maha kaya, tak butuh dengan sedekah engkau. Kita yang butuh dengan sedekah kita, yang menyelamatkan kita di akhirat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah, wahai sekalian orang yang beriman, bersedekahlah yang baik-baik, jangan yang jahat-jahat. Kita lagi jijik memicikan mata kita dengan yang jahat-jahat, apalagi wong lain yang nerima. Maka bersedekah yang baik-baik. Ada baju masih bagus, punya baju yang kedua yang lebih baru, sedekahkan baju yang lama. Jangan biasakan numpuk-numpuk, apalagi yang betina-betina tu, dengar ke? Gaya kita cabak je baik dengar ke? Wahai sekalian para istri, dengarkan. Kadang selama hari itu baju dia galau dari ujung ke ujung sebanyak itu. Jikitonya pening pala kita nyengok baju ni. Perasaan baju kau galau dek. Iya kak, baju kakak cuma 3 helai. Ayo keluarga. Mana yang tak dipakai singkirkan lagi, singkirkan. Kadang kan macam-macam betina tu Kalau dia sedekah, ada gengnya kadang dia tu. Misalkan dia geng SMA-nya 10 ikut baju itu. Kaget kawan si kok ni nikah. Ngasih apa namanya? Ngasih ini dasar baik. Kawan si kok tu nikah, ngasih dasar nak dibuat itu. Nak dibuat kaget. Akhirnya jadilah baju si kok. Okey, 250 je gitu ya. Kaget kawan kedua nikah, ngasih bahan juga. Buat lagi 250 itu. Lah 2 baju tu Kaget kawan yang ketiga ni nikah lagi. Ngasih lagi bahan. Lah 3 250, lah 750 buat bajunya Kaget 10-nya nikah kalau. 10 ikut baju tu. Berubah-berubah warnanya tu. Kuning, abang, hijau. Sekali itulah dipakai. Pas acara resepsi pernikahan kawannya itulah. Apa nak dak mubazir yang main ni? Maka keluarkan yang main itu, jangan disimpan-simpan. Sudah pakai, kalau tidak dipakai bismillah. Kaget di akhirat apa yang kita simpan itu dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya pribadi mohon maaf itu kadang bingung saya. Nyingok IG, nyingok apa namanya? Nyingok Crazy Rich. Oh, Crazy Rich Apa? Wong gila kaya Crazy itu gila Rich itu kaya, gila kaya dia tu berarti Anda kadang bingung, dia ngoleksi itu ya Allah Rabbi jam tangan ini ada 10 ikut. Harganya tuh seeman kalau berapa nih? Ini merek Richard Mille tipe 3. Wah, segitunya berapa harganya? Ini 6 miliar. Wow. Sakit kepala kita denger ya. 6 miliar. Itu yang dipakai paling sikok 2. Disimpan di pejeng nyenengkan hati. Cari yang lain nyenengkan hati itu Cari yang lain nyenengkan hati gitu tuh. Kadang mobil berjejer, 10 ikut mobil itu. Ferrari, Lamborghini, nyelip sikok ini apa pickup. Jadi kalau ke rumah saya itu nyengok mobil pickup itu kan, pickup pakai dah aja PJ kan baik. Ini cak Ferrari uji kitanya. Kalau kita keluar rumah nyengok pickup ini seneng hati. Ini di pejeng ini tidak dipakai. Kadang seminggu, kadang terusak mobil itu. Kadang terusak mobil itu. Jadi adik-adikku untuk nyenangkan hati ini cari yang memanfaat. Jangan sampai ngundang kemurkaan Allah. Cari nyenangkan hati dengan bersedekah. Kita senang kalau bersedekah, senang hati. Nah ini termasuk dari sifat-sifat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau nyenangkan hati dengan berkoleksi banyak-banyak, ini sifat-sifat Fir'aun ujuang tuh. Fir'aun zaman milenial. Kadang kan kita nyingok kisah-kisah tuh, kadang kita berpikir tak bakal lagi terjadi di dunia nih. Sebenarnya terjadi di dunia nih, cuma lain versi wae. Kalau dulu Fir'aun zaman Nabi Musa, sekarang Fir'aun zaman milenial. Kalau dulu Qarun
itu zaman sebelum-sebelumnya tuh. Sekarang Qarun di zaman milenial. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjut pada fawaid yang kedua. Ini penting fawaid yang kedua nih. Kana salafus salih yukafi'unal faqir ala du'aihi lahum inda tasadduqi alaihi bimithli du'aihi mukhafata nuqsani thawab. Jadi uang salaf itu, beliau kalau ngasih uang miskin, diperhatikannya uang miskin itu, doa ke dia apa tidak? Kalau doa ke dia, uang salaf ini berdoa juga semisal doa uang miskin tadi. Ngapo? Khawatir ngurangi pahala sedekah tadi. Nah, jangan sampai kita berharap pahala sedekah itu di dunia. Jangan berharaplah di akhirat. Ya Allah, aku nak bersedekah 100.000 nih, aku yakin dilipat ke ganda ya Allah. Itu namanya berharap di dunia itu. Kaki kita berharap pacaklah ya Allah jadi 1 juta aja gitu aja. Kau ini bersedekah nak berharap balasan dunia. Jangan ngarep balasan dunia. Balasan dunia itu kecil. Ngarep balasan akhirat. Uang salaf saking dak galak ngarep balasan dunia, dia dak galak ngarep doa uang miskin itu. Kadang kita nunggu dulu. Berdoalah uji kita, doalah. Oh ya Allah, baru 1.000 kita kasih ke. Nak nunggu berdoa, uang galak minta itu kita kasih 1.000, berdoalah, ayo berdoa. Amin doa. Oh, baru kasih 1.000. Lah nak minta berdoa maka uang salaf kalau dia berdoa juga dia. Ngapa? Khawatir ngurangi pahala sedekah tadi. Diceritakan di sini, tidak saya bacakan Arabnya, tapi yang jelas Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha ketika dia bersedekah dengan wong itu ngotos sikap wong untuk ngikuti wong tadi sampai ke rumahnya. Berdoa dak wong tadi untuk Sayyidatuna Aisyah? Kalau berdoa, Sayyidatuna Aisyah doakan dia seperti doa itu juga. Ngapo? Di sini dijelaskan wa dzalika ghayatul ikhtiyat. Itu dilakukan untuk berhati-hati. Jangan sampai kita mengharapkan apa-apa dari sedekah itu, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Titik, itu baik. Kalau guru kami ngajari, kalau kita bersedekah dengan wong, itu kita yang berterima kasih, bukan wong itu yang berterima kasih. Bukan wong itu. Ada wong misalkan ke rumah kita, minta ada, payo mang aku nih belum makan mang 3 hari, cuma mak ini hari jarang wong miskin karena dunia ini sudah modern, dunia ini sudah mengalami perkembangan yang luar biasa. Jarang wong mak ini hari miskin. Kalau di zaman-zaman dulu kita dengar kan, banyak wong yang 3 hari kadang tak makan. Zaman nenek saya itu kalau tak kate beras, tak kate nian-nianan. Sekarang ini sudah jarang wong miskin-miskinnya, itulah jarang. Kalau ada wong miskin kita kasih, jangan nunggu dia berterima kasih, kita duluan berterima kasih. Makasih mang, telah nerima nih. Oh iya, sama-sama Haji Mamang. Jangan kita nunggu berterima kasih seolah-olah kita ngasihkan kebaikan dengan dia. Tidak, dia yang ngasih kebaikan dengan kita. Ngapo? Dia galak nerima sedekah kita tuh. Ada ini terakhir, insyaallah kita buka sesi jawab setelah ini. Yang terakhir saya lewatkan dulu yang satu, yang keduanya nih. Kana Ali Zainal Abidin bin Husain. Beliau nih cucunya Sayyidina Ali. Nama beliau Ali Zainal Abidin. Beliau radhiyallahu an idza atahu asail rahaba bihi wa qala marhaba bima yahmilu zadiya ilal akhirah. Oh, kata beliau ini luar biasa beliau ini. Idza atahu sa'il, kalau datang dengan dia wong yang minta-minta. Meminta-minta datang dengan dia. Dia senang luar biasa. Beliau Sayyidina Ali Zainal Abidin senang luar biasa. Wa qala, dan beliau berkata dengan wong tadi, marhaba biman yahmilu zadiyah ilal akhirah. Selamat datang wong yang membawa bekalku di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kita kalau ada wong miskin datang ke rumah, jangan ditolak. Ada berapa baik kasih ke 2.000 ngasih yang mak itu jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak silahkan. Kalau duit kalian banyak, kalau duit kalian standar, kasihlah sedikit-sedikit 2.000. Soalnya mereka tuh keliling. Kalau 2.000 sih kok rumah 10 rumah lah, 2 kali 10 kan.
20 sudah ada 2000 sikor rumah. Maka kalau nak memang ngasih yang banyak, yang bagus nian, itu pilih uang-uangnya, jangan basing-basingnya. Ada guru ngaji miskin nian, dak galak dia minta-minta ini nurunkan derajat. Uang muslim malu minta-minta dengan manusia. Ngapo? Ada Allah. Wah, ada Allah. Ini yang harus kita tekankan di dalam hati nih. Maka guru-guru ngaji, ustad-ustad, dia dak galak minta-minta. Ngapo? Yakin ada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah yang inilah yang harus kita perhatikan. Kita benar-benarnya ngasih makannya, benar-benarnya ngasih sarung, kasih sarung yang terbaik. Kita datangi, Ustadz ini Ustadz hadiah. Jangan bahasanya infak Ustadz infak jangan hadiah lah bahasanya Ustadz hadiah Ustadz dari kami Ustadz. Oh seneng beliau Yang itu kita memang khususkannya. Ngapo? Berkahnya luar biasa. Jangan sampai kita beranggapan bahwa sedekah jariah itu cuma bangun masjid baik, ngasih kipas angin baik. Jangan. Ngasih uang makan, ngasih uang minum itu pahalanya besar luar biasa. Dengan makan itu uang pacak sholat, dengan makan itu uang semangat ibadah, dengan makan itu tulang-tulangnya dikuatkan oleh Allah sehingga bisa dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ngasih uang soleh beda pahalanya dengan ngasih uang yang tidak soleh. Nah, jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini insyaallah bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita yang berada di sini dijadikan oleh Allah uang-uang yang ahli sedekah, uang-uang yang galak bersedekah, setiap hari bersedekah. Jangan sampai tidak bersedekah. Ada uang datang bismillah 2000 jadilah, 2000 jadilah. Ada celengan masjid Jumat, khusus Jumat terakhir ini. Khusus Jumat, siapkan benar-benar nian. Siapkan benar-benar nian. Yang punya gaji, siapkan. Bukan gaji nih, maksudnya bukan gaji nih. Yang punya penghasilan, siapkan. Celengan masjid itu. Siapkan nian, 5.000 atau 10.000. Mampu 50.000, silahkan. Tidak mampu, jangan dulu. Jangan dulu. Tapi memang sedekah ini harus ada pemaksaan di dalam diri kita. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Masih ada waktu kurang lebih 5 menit. Dipersilahkan siapa yang nak bertanya. Dipersilakan bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan. Alhamdulillah wa syukurillah. Yo, disilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pengamen. Nah, terus duit yang kita temui tadi itu kita kasih ke pengamen tersebut atau ke wong yang membutuhkan. Gimana tuh hukumnya? Nah, ini temu-menemu ini. Jadi jangan sampai kita makan duit temuan, Ada aturannya itu, Jadi jangan juga kita kasih dengan pengamen. Itu bukan duit itu. Apa yang harus kita lakukan? Diumumkan. Duit siapa ini? Kalau cak 2.000 dah galak wong aku biasanya. Kalau cak 10.000, 100.000, nah baru galak wong aku. Duit aku berapa hilang? Lupa aku tuh berapa? Mana duit bentuknya? Bukan kau nanti, bukan kau. Jangan ngaku ini. Dia umumkan dulu. Kalau tak katik ni yang ngaku, kalau kira-kira duitnya dikit, maka tempelkan di mana? Misalkan kita nemunya di sini, tempelkan di situ. Duit hilang, jadi kita Kalau tak katik petugas, kalau ada petugas titipkan dengan petugas. Aku tadi nemu duit, Kalau duitnya dikit biasanya sulit kita nyari uangnya tuh. Tapi kalau duitnya banyak, cepat kita nyari uangnya tuh. Misalkan nemu duit 1 juta, cepat kita nyarinya tuh. Tapi kalau nemu duit dikit tuh jarang. Maka tempelkan di situ. Jangan kita kasih dengan pengamen, bukan hak kita. Bukan hak kita itu. Allahu a'lam. Nah, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, ketika kita niat untuk sedekah di masjid misalnya, di celengan masjid, tetapi pas di jalan nak ke masjid itu ada
pengemis ya itu Tad. Nah itu afdolnya kita ngasih ke pengemis atau cak mana Tad? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdolnya dua-duanya, pengemis kasih, masjid juga masuk ke celengan, itu yang paling afdol itu. Nah itu, kalau tidak baca, duit tuh siko-sikonya tuh lah, berapa duit itu ya Bismillah, kita kasih ke pengemis tidak apa-apa. Kalau nyingoknya tuh, caknya susahnya nih hidup mamang ini aja gitu ya, Bismillah kasih ke dengan dia, masjid besok-besok, yang penting sudah ada niat, tapi jangan ditunda niatnya, ada Bismillah lagi ke masjid, Jadi sedekah ini perlu saya sampaikan harus cerdas, jangan sampai kita ngio-ngio ke baik, harus cerdas sedekah nih. Mamano kita bisa ngukur kemampuan kita untuk bersedekah. Nah, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Ustaz. Sekarang ini kan banyak sekali kan di media sosial yang konten-konten yang ibaratnya itu sedekah ya. Jadi di dalam media sosial itu kan bagaimana Ustaz hukumnya jikalau bersedekah itu divideokan? Terima kasih Ustaz. Nah, bersedekah juga di media sosial kita harus tahu juga sedekahnya kemana dia nih, siapa nih wong nih. Kalau sudah terkenal pecah darut tauhid, pecah apa itu kita paham sudah, bisa kita nitipkan harta ke sana. Tapi yang tidak kenal, yang kita masih ragu, jangan dulu. Mamano kalau di video kan kita pribadi tidak baca nilai uang bersedekah itu ikhlas apa tidak baca. Karena hanya dia dan Allah Subhanahu wa taala lah yang tahu mak mano isi hati dia dewek itu. Maka seyogyanya kita pribadi ini untuk bersedekah, jangan dulu kita video ke. Lebih baik kita sir baik, lebih baik kita sir baik. Tapi kalau memang kita niatnya dak dakwah, memang sudah uang banyak, kita tuh tahu, uang tuh tahu banyak, uang tahu sudah kita tuh ahli sedekah, misal ke baik, ya nak di video kan silakan baik. Tinggal baca-baca kita jago hati kita. Tapi cak ukuran-ukuran kita nih, sedekah sir baik, celengan masjid lewat, Bismillah. 2000 itu. Jangan bulok itu, sudah Bismillah. Tapi kalau memang wongnya sudah terkenal, sudah ahli sedekah, nah di video kan silahkan. Nah, hatinya sudah kuat. Kalau hati kita nih, goyang-goyang hati kita nih, terbang angin dikit selesai. Nah, wallahu a'lam. Bismillah. Satu lagi Ustaz. Ada uang yang minta sedekah, tapi dia memiliki tenaga yang kuat saya itu, uang muda saya itu. Apakah kita kasih? Tapi kalau kita kasih takutnya dia nih ketagihan untuk minta-minta. Cak mana Ustaz? Kita jangan dikasih ya. Apa tidak? Tidak usah dikasih. Banyak uang yang lebih butuh Karena minta-minta ini sebenarnya suatu yang memang terakhir nian, jalan akhirnya. Kalau sudah tidak baca lagi boleh minta, tapi minta juga dengan uang yang pasti dia ngasih, pasti dia nggak. Kata Habib Muallim Nang, ada beberapa syarat kita yang boleh minta tuh. Yang pertama kita kenal dulu dengan uang itu, baru boleh minta. Kenal, ayo kita misal ke, ayo kita. Yang kedua, syarat kedua, pastikan dia ngasih gitu. Acaknya ayo nih pasti ngasih nih 99% lah itu. Tapi kalau ada kawan gitu, kenal gitu dengan kawan caknya hati gitu, kalau minta dengan dia pasti tidak dikasihnya nih. Sudah gak usah lah. Yang kedua pasti ngasih. Ya, yang ketiga nih yang paling penting itu, pastikan sebelum minta itu minta dulu dengan Allah. Ya Allah, aku minta dengan Kau ya Allah, melalui perantara hamba ini ya Allah, melalui ayu aku ini ya Allah. Dengan begitu ya Allah, tolonglah gerakkan hati dia nih untuk ngasih aku ini lagi butuh nian. Pas kita ngadep ayu kita yuk minta duit yuk, ngapo anak aku yuk nak nyusu yuk, dah kati susu di rumah tuh, uji ayu gitu, dek aku lagi saro misal kita tidak kecewa.
Ngapo? Kita yakin Allah yang ngasih dan Allah juga yang menahan untuk mengasih itu. Jadi itu syaratnya. Maka kalau ada wong sterek, badannya bagus, minta-minta, sudahlah bismillah, dosa dikasih. Biar dia tahu pegawainya, ada gawe-gawean yang lebih mulia dibandingkan minta-minta. Tapi kalau kita jingok uangnya susah, memang ndak katik nian, boleh kita kasih, cuma dikit baik, jangan banyak-banyak. Jangan banyak-banyak. Bukan anak ngomongi di sini kaget. Bukan saya ngomongi jangan banyak-banyak itu ai pelit Ustadz ini, tidak mah itu karena beliau itu kan banyak keliling carilah memang uang yang tidak minta-minta, kita kasih dia, kita infak sedekah dengan dia. Bahasanya hadiah di dusun-dusun tuh banyak yang dia tidak galak minta-minta, malu minta-minta tuh itu bungkus inian kita packing nian, kita antarkan ke rumah nian. Ini lebih mulia dan lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Wallahu a'lam. Ini mungkin yang bisa masih ada lagi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada Siti Khairiyah binti Kuswandi, Herianto binti Rusnan, Haji Asok bin Haji Diang Paliweng. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa mereka semua. Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan. Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat-hajat beliau. Anallahu yasfi shifaan ajilan. La hadhihi niyya wa la kulli niyyati salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kepada Allah Subhanahu wa taala kita semua ampun. Mari bersama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.